kunjani eMahlaleni lapha sidinga umbaliso la simbone ngena lo muntu oyindoda la Lami ngimbonile uhamba njani unkosikazi uthi umbonile kade ugqoke iqhiye luhlaza ngimbonile ubani umbaliso yehamba lokulijaha okugqoka okuyingwane okuncane so ungene khona amaphapha endaweni yawo hayi asoze bendaweni yawo ngoba siyahlalela ngihlupheke kakhulu ngombaliso ngimphusha ngebhana mana phela zwisisi yes amphusha lami ngamphusha kodwa ukuthi ngamfunza amabhanana lawo amfunza amabhanana yehlisa umoya lalela nini ke seliphikisana selichingelana ukuthi liyakwazi ukuhamba ukuthi uhamba njani mina ngifuna ukuzwa ukuthi kade ijaha leli hamba lalo eselisaziwa ngizama ukuthi phela ngichasise mama ukuthi uhamba njani ukuthi lizwisise ukuchasisa ke umbaliso asocala umbaliso ukhona uhamba loba manini phela mama lingayibambi ngekhandi iyabuyela emlini ayibuyi kayibuyi liyayilinda ikhulumele kuhle manje isho ayibanjwa ngekhaya ngoba sesilalele ke baba sesidiniwe umbaliso ukhona umfikile umbaliso buya kuwe Mandevane ngisithi ngizadlula kumama ngimtshela ukuthi hayi mama iphelekezelana kuMandevane siye mchazela ukuthi ubani umambaliza senjani sethola indlela yani indlela mana umasihlekisane la ngumuntu ngoba ngomdingeleyo hayi angikhalela anti yakwathi kade simphusha ngebhara ngimthwala ngebhayisikili simphushi nami imphushi kodwa ke yena leseni isikhathi mina bese selothando kade sokungumthwalo wakho manini uzwana mahlaleni anti kade mphusha ngebhara ucelile lalela baba lalela anti kade sisekuye khonapha lina lithwale ngebhara lonke angitsho kade sisebebabili akusela bhara akukwane abakwane ebhareni abakwane ebhayisikilini lizabadingela iskaniya lizabadingela iskaniya mahlalelo zabathola babenthumile abantwana mama ukuthi bekuthuma ukuthi bewone uselendlela indlela yani umuntu obegide egoli ngathi umntwana ngoba igoli yonke lwana umuntu lwana wabuye gula abantu laba yephathi sengcono ubungcono sofuza abuyele futhi ekuguleni ngiyabona umuntu esesenzo kwamadoda sengcono baze bahla indoda yakho loyithizwa imizwa ibuye emntwini ngoba fihlile ukuthi indoda yakho hayi manini babisi hayi indoda yakho Balisto ukuthi niyobalika ibhedu ngoba le ndoda yakho khona ngoyo Balisto ha buya la ngapha umuntu wakho lo kambe sedubeka umuntu sesilile ungabona ukuthi sesenza uyabe sesilile hawu sekwazi lokuyacatsha abantu abathi mahlaleni yibo la usondela ngale right anti uyaMandevane Balisto lalela kakutsheli right jaha nguye umalume kalokhu othi ngingabamba kumbe umakhelwane bayasebelalela la nxa ukhulumela phezulu Mandevane mina vele kangisela yehlisa umoya ngikhulumela phansi ngihlupheke kakhulu ngalokho mana phela sikhulume kuhle umakhelwane bayezwe indaba ikusasa lakho ngagcina usuvungula la uma ke sizwe siyagcina suvungula lapha siyalala ebhawa la kasikwazi kule mali lokumuntu lo hayi asithi ngizwe akasizwe indaba yangu right ujaha nguye umalume kaMbalisto ngiyathaba kuba nazi uthi uyathaba siyathaba lathi ukwazi Balisto indaba leyi abalamakuwa bayifikise ngakafika umalumakho senzwa sebepopota thobonakele la kuthiwa mina nginika istadium Mandevane abantu laba ngaze banika istadium ungcono ngoba sesizayenzani sebezaphuma ukuba umthwalo wethu bese sivele sesithwele nzima ijaha lakhe yile selizabona yonke into thina usephume ezandleni zethu right anti introduce ukuthi nanti ijaha lakhe no uthe sethole indlela yebo indlela yakhe uzayo wena ngithi uthe ufuna ukumthatha kakhulu ayikho kuthi kakhulu kule mali khona ukuthi kakhulu hayi isikhwama somuntu asaziwa mama Hayi, okunye ngabantu kungama decent crew kuyalunga kanti isikhwama sakho sinjani sihle right jaha bese indaba yebhara ngeke ngayithinta izolo ufika lapha phamba yimi ngutshela ukuthi ingasebenza ngebhara kakhulu umtshelile ngimthintile kodwa zange angifuni ukuthinta kakhulu right ibhara lena kuzaba yi2 in 1 ungabhayizi ngoba njengakhuluma la ukuthi isibhedlela ke wathi yazi yenza into zesibhedlela anti utsho njalo kimi kakhulu so utheni ukholelwe esintwini ujaha lo wathi yena kayenzini into zesibhedlela so uthi umthandile uMbalisto njeni uMbalisto kasamanga kuhle lokho asize ngikufika zwana ke kasamanga kuhle njalo sithi yena futhi usithwele mama yena sithi kasebenzisa into zamaphilisi esithi uthembele esihlahleni kuphela amaphilisi kasebenzisa umntwana uzazalwa njani hayi lokho Mandevane azange bakhuluma okuningi njengoba nje Mandevane lapho baleka khonapho ngakhuluma ngokuningi bakhuzwana ukuthi abafuna ukuyatest anti yikho Mbaliso soyichiya khona uyamthanda ngithi ngiyamthanda sibili kakhulu hayi uyabona ukuthi